Dobar dan i dobrodošli u eWord, školu engleskog jezika. Pripremamo se na engleskom za razgovor za posao. Današnja reč je deadline, rok, deadline. Kako koristiti reč deadline u rečenici? I have learned to operate under tight deadline pressures while working in my previous company. Prevod je: naučila sam da radim pod pritiskom kratkih rokova dok sam radila u prethodnoj firmi. I da ponovimo. I have learned to operate under tight deadline pressures while working in my previous company. Hvala što pratite eWord engleski za razgovor za posao. Ja sam Ivana Marinković, a ovo je eWord škola jezika. Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite da zakažete besplatan probni čas, pišite na info@eword.co. Hvala!